amandla ekukhuleka ke manje kulesi simo lesingivelele ngoba mangitotitshela ukuthi angitibulale ngeke ngikuthole kuphumula noma ngingafa inyama bayingcwabe umoya uyozula ngoba inhlitito besolo icabanga ithi bantu abami ngabashiya basesizini bantu abami ngabashiya basosizini ngathi Nkosi cela ungiphe amandla kenyalo ekuthi noma ngabe ngivelelwa yini ngiguqe ngikhale bakuthi angikhale ngibite wena ube umnamleli wami yazama bengizama mntana mangithi noma ngabe ngithole ematima bengiphuma la kangihleletheke hambe bathi bantu abami yapha mangithi hayi ngiyabuya ngisabuka Dinkuni fike lapha ehlahleni igama lami ngingubongiwe Sikhakhane uthisha kaZanele wase primary igama lami uNcamisile wakantshangase ngifundisa eMpala secondary school yeah bona ke jana le eklehleni bengazama ilutho la ngisuka khona yeah bengazama ilutho ngokwekhansela nani ngoba lapho bengisase bomnyameni bakhe lo mntwana sengimsola keda ngingagculelwa ukuthi ungumuntu lonjani bese ngimsola kuleso sikhathi kejana ngingagculela ukuthi umuntu lonjani yeah kwafika isikhathi ukuthi nibuye ngapha wafika isikhathi sokuthi sibuye ngapha yeah ngehla naye ngabuya naye ngala yeah 2012 masibuya ngala yeah endumo setanga 2012 la endumo mastokwakhala endumo yeah ngithi uma ngifika naye endumo sahlala endumo wafunza ngahamba ngesikolweni eMhlanga ngayobaqelela kubabhalisa ngoba besinganama remove besinganala lutho sinema report nje kuphela ngambhalisa kuthisha omkhulu lo mntwana wathi thisha omkhulu zama ukuthi ubuyele le la niqhamuka khona ufuna ema remove yeah ngazama ngawathola ema remove kedana ngendlela lesibesihleli ngayo akabaqedanga ngisho umnyaka ngaphinze ngabasusa ngabaphinzelisela emuva kuloyo mnyaka ku2012 yeah wabiyele eklehleni usethi mabiyele eklehleni wenta grade 5 wenta grade 6 wathi uma athi grade 7 yeah wawufeyila grade 7 sahlala kuphi semngibabuyisele kamama wabo lomkhulu lokusohambile manje eklehleni useNewcastle yeah wawufeyila grade 7 ngesimo ke naye sisi lebe sisiyamvelela samphoqa ukuthi ahamba eNewcastle ashelo wabe uyangifonela ukuthi sisi cela umthathe Zanele kunesimo lesingiphoqa kulesiphuthuma sengiyahamba ngeNewcastle went abantu grade 7 umfailile wabuya la ngamthatha ngamfaka eMhlanga futhi grade 7 yeah waqhubeka eMhlanga grade 7 maqhubeka eMhlanga lapho kuyangidla enhlitweni ngiyambona timbahla manje lagqokile tiyamshiya ukuthi uyintombatana tiyamusho kuthi manje mina ngilolunye liphawu lomuntu impahla ngiyalomunye liphawu lomuntu ayimfundi impahla kwesifazane lo muntu ungwesilisa ngicake ke manje ngidokwenta njani ngiyesikolweni ngiyocela ukuthi bamshintshe uniform ngentanjani ngithithe ngithulisile uNkulunkulu amuhle ngithithe ngithulisile ngiseme ukuthi ngifuna kuyakuthisha omkhulu esikolweni ngiyocela ukuthi ngicela angibonise kukhona mina lengingakuboni kahle kulomntwana noma ngibona lokungiko yini wangivetela uNkulunkulu emacesha kwaqhamuka umhloli wasesikolweni kani bothisha bona sebake babona bayidingisa indzaba babodwa
angati mina. Wafika kuthina vele sezofunda ugrade 7 kulapho ke saqala khona ukumnothisa esikoleni. Esazobhalisa noma nje. Wayesebhalisile nje sekuqala amaklasi nje. Yeah. Ngicabanga ukuthi wanothiswa uthisha omkhulu. Isazi lo thisha omkhulu clever. Uthisha omkhulu umuntu ohleze ehlele office. Nomunisi. Waye uthisha omkhulu mayesho wayehlala ethangeni. Yeah. Wazi wamqosha ke ethangeni embuza ukuthi uhlalele nethangeni. Indaba uhlale wedwa. Into engangiyibona ukuthi yazi ngihlele ngedwa ngoba ngangafuni ukuloko ngiba inkinga because ngangiyibona ukuthi ngiyinkinga kulabo abanye because noma sithi ngiyaforce ngidlala netball ngagcina sengibaphusha ngoba lento iphila kimi uthi ngumfana umuntu usomphusha ngendlela ukuthi yabona manje akusasiyo phela netball phela sengidlala irugby phela manje uyabona ukuthi vele lento iphila kimi nanokuthi futhi indlela ababekhuluma ngayo yabo ukuthi indlela ababekhuluma ngayo izingane ezijoveke emakhaya ijoveke emakhaya kuthiwa le ngane la isitabandi la ngane kanjani yabo izinto abayikhuluma kwalezi ingane egcina seziphela lento ebayitshela zona ekhaya ngoba u50% umuntu ongoyile abantu ophila nabo khathe esiningi labantu umuntu ohleza ekhuluma phezulu kwakho athi mntanami kanje manje ngoba wesikhathi ukubuka ukuthi umuntu isikhathi esiningi ukuthi uyabona umuntu uyabona especially nje athi ngikhuluma ngesikoleni uyabona umuntu impilo ayiphila esikoleni kithi nje ethi ilento asiwafundiswe yona ekhaya ilento asiwafundiswe so kwalabazali abangena information ngalento lelo bafika bafundisa ingane zabo ukuthi hey ungabodlala nomuntu uzokuthelela ngento ethile bese uyayibuza ukhona umuntu ongakuthelela ngento kanje ngoba phela lento awuyikhethele mhlawumbe ukuthi mhlawumbe njenge corona ukuthi ihamba ya spread into esukuzalwe nayo engeke uyishintshe futhi noba kuthi uyathanda ungakushintsha ngoba odokotela sebakwazi kodwa futhi mina ngisibona nje mina yabona ngesidingo sokuthi ngikushintsha ngisibone ngoba ngifuna ukubonisa nabantu nesizukulu ukuthi kwayekhona umuntu ekanje owaphila nalesi simo lesi wakwazi ukuqhubeka naso futhi waphila naso hayi ukuthi wena uma sesivelile kuwe sobe swayicwasa bese uyayifihla isimo nje si right into yahlezi ngihlelise ngedwa nanokuthi babehlezi bekhuluma uyabo uthi uyafika uthi uyafika nje mhlawumbe uzothi mhlawumbe uzofika uzodlala nawo bavile bachela ngisosele wedwa uthi uyafika lapho ohleli khona uyabalandela baphinde bachele futhi bahambe uthi uzodlala bafanele uthi mhlawumbe ukuthi kunzima ukuthi ngavike ngisuke ngingena egroundini labafana ngigqoka ishuniki ngentombi bangazi njengentombazana bakunzima nabo futhi baqale bayibuza yini indaba ngihlele egroundini labafana ngagcina ngayibuza angihlale ngedwa into zo afford ukukhuluma ngoba nalokuthi njalo nje uthi uma kwenza inkinga uyakumisa nabo thisha ngiyababonga kakhulu ukuthi bakwazi ukungenelela kulento ukuthi nabo banazi inkinga zabo emphakathini bangakubo emndenini yabo kodwa abakhethe ukuthi balona bayi-attend ilana nje ingenxa yabo ingenxa yabantu abaningi engiyababonga kungaze kuphela unyaka bamnothisa ke wasuka ke lapho hamba eleke ehlala nami eklasini uhlala ngawo ngaqondoni siyahlala nje uma kuyi break shutha kanamngani kahle udinga umuntu owumngani mina weza kumina ngoba edinga umuntu owumngani engafika kuye ulona umema isikhakhane ukuthi wafike uma ngifika empilweni yakhe ngivela nayo isimo lesi wangithatha wangenza umngani wakhe wangenza usisi wami omdala waphindwa waba umzali kimi waphindwa waba uthisha kimi uyabona ade sikhuluma nangezinto ade ungaqabanga ukuthi ngake ngikhulume naye ngaso sikhulume ezilakho kumngani yazi noma nginenkinga uma ngiyakuya ade afika ngilule ngendlela eright ngibona ukuthi yabo lo muntu lona uqinisile ngize ngibone impilo nami ithemba ukuthi sikhathi ade ngifike kuyafika ukuthi empilweni ufike ulahlele wethemba uthi yabo manje ngisadinga umthandaza ngisadinga umuntu ozongimotivate ngisadinga mama sengidinga nje yabona nama ngisazi ngidinga ini ngoba lento engikuwe ingaphezulu amandla ami manje ngibona ukuthi mangithi ngiyakuya afika ngithathe ngendlela engizofika ngamukeleke ngayo angithathe ezilakho umuntu yabona ngisho indlela ade ngisangithemba ngayo izinto eziningi ezakhe ade senginika ngize ngibuthi lo muntu wazi wangithemba lo muntu waze wangithathisa yabona ngisho mhlawumbe ingane zakhe khona izinto ade ngayize ade yayifihlela zona kodwa mina wakwazi ukuthi mhlawumbe
angilona mhlawumbe angazi ukuthi ngayichaza. Ngiya-understand lento. Mhlawumbe khona izinto ade angabaniki zona mhlawumbe angayikhulumi nazo ayikhuluma kodwa kimi wayikhuluma ngamuzwa ukuthi uyabona umuntu uyaphila lo. Isikhathi esiningi futhi unencindezi abantu besilisa abamshelayo. So ngiyaye ngimhendlisheleke bona-ke ngoba uyangitshela ayikho into angayixoxi nami, ngamtshela ngathi ube open ukhulume yonke into. Base nalokhuya ukuthi umuntu wesifazane. So bayamhlupha-ke bayamshela, ngivele ngimphuca ifoni kube mina engikhulumayo ugcina ngalolo langa-ke umuntu. Mase sengize ngakhuluma nje abanye baze basho ukuthi uloku utshela lowo memsikhakhane wakho yonke into uyiripothela kuyena. Uzoreporta kubani? Ngoba phela mina vele ngimlale, mina vele angizwayo. Vele inkinga zakhe zaziwayo. Mina ubuhlungu bakhe bonke ubuthulela kumina. Ngiyamlalela-ke ngikwazi ukumhendlishela zona inkinga zakhe. Ngiyafisa ukuthi kwezinye izikole bavele othisha umuntu unaso lesiphiwa akasiveze kubo kwabafundi afundisa kubo yabo endaweni angakubo asiveze leso siphiwo leso. Ngiyabafisa futhi labo thisha labo ukuthi mabavela kuphinde ngibabonge ukuthi ngiyabonga. Babide umhloli. Ngithi ngiyaya esikolweni ngikhanzela uSito ukuthi kunemhloli baxoxisana nemhloli ngendzaba yakhe ngokuthi lo mntwana isikhathi lesiningi uhlala lapha ethangeni yedwa. Akahlali nalabanye bantwana bayamcwasa. Mabamthi udlala nebafana bayamcwasa. Mabathi udlala nemantombazana ayamcwasa. Manje wabe sohlala yedwa. Abuye esikolweni ngimbuza wabuya wangajabula yini inkinga yakho wangajabula athi kude. Ngimbone mina ngoba ngimdzala kuthi hayi ngabe bamshayile esikolweni ngabe bacabane nalabanye bantwana kejana yini ngane akangitsheli udliwa ngilento nami lengidlako lengingayitsheli umuntu. Uthi kunjalo umhloli abuye nzambama mabuya athi mama uthi umhloli ucela kungithengela tinto debafana ngigcoke dona esikolweni. Ngithi mne wo uthi thisha omkhulu athi akakasho lutho thisha omkhulu uthi thisha omkhulu ngiyakuthanda yini ngasho mina ngathi ngiyakuthanda. Wathi thisha omkhulu yebo umele ngikugcoke. Wabe sothi ke thisha omkhulu makhamba umhloli ngicela ungicelele makwakho. Ngahamba ngaye esikolweni ngakusasa umhloli abakhona nganamuhla. Mangifika esikolweni angibude thisha omkhulu. Mama kaZanele nginenkinga la. UZanele kuya ngani ungangitsheli ukuthi umuntu lo njani. Ngithi thisha omkhulu nami ingqondo iyaduma ingqondo isangene. Nami ngineluhlelo lokuthi ngisafuna kuta kuwe sihlale phansi njengathisha sibonisane ukuthi wena ubona kanjani. Athi thisha omkhulu mina ngihleli phansi naZanele ngambuta ukuthi wathi simo sakhe wathi wena ummekise esibhedlela momthola esibhedlela no momthola esibhedlela bathi usebenza ngesimo semuntu lomduna. Kwangiconfuse engqondweni yami simo semuntu lomduna yebo na yebo mase kumhloli samthengela lamabhuluko sokuyavuka manje kuthi hayi man ngempela bebaqinisile ngoba naku umhloli manje somthengela emabhuluko emlomduna bebaqinisile ukuthi lo mntwana esibhedlela simo sakhe sisebenza ngemuntu wesilisa ingadi yakhe iyimuntu wesilisa kejana kudaleke kwesifazane. Ngikonfuzeke engqondweni ngimtshele medem ngengahamba kwabufika emanesi esikolweni eklehleni ngingekhona la. Mabafika abanesi bathi bantwana abayisikoleni bocheck emadlebe bacheck tonke nje emaphathi aba aze ayophuma phansi. Mafika umntana bamchecka bagcina kusekungenelela mina umdali batongitshela ukuthi simo salomntwana sisebenza ngesilisa kijana ongwesifazane. Kwanginika ke inkinga emcondweni wami wawuma kenyalo umcondo wami ukuthi wesifazane isimo sakhe sisebenza ngesilisa
ngentanjani uyoba ngumuntu lonjani. Kunginike inkinga ngihlale nakho. Ngihlala nako angitshela sisi. Angitshela sisi umbonile kuthi angitshele. Mina ngimbonile kuthi ngiyotshela sisi. Kuthi sisi ongibukisa umntwana. Lo mntwana unjani? Nasisi kuthi angitshele unengcinama yokuthi uthi uyangitshela angitshele kanjani. Nami nginengcinama yokuthi ngidamthi mangitshela ngitshele ukuthi ngibone ini kulo mntwana. Ngiyamcabangela sisi ukuthi ngidothi ngiboneni uma ngimtshela ukuthi sisi lo mntwana angimtholi kahle. Ngicale kumbona amncane. Owesifazane udlala ngamdola mamncane. Wesilisa adlale ngodzaka akhe inkomo. Lo akadlali ngamdola udapha ubumba amabumba akhetha inkomo akhetha imoto amncane entelo kanje lokufuna emadoda akadlali ngamdola akadlali ngamakhaya akakhipha indlu udlala nje ngetinkomo takhe akesibaya sakhe akhetha imoto takhe. Uyabona nje abadlali bobabe akakudlali konke lokho kwamantombazana. Nakhona kunginike inkinga ukuthi wadlala ngale tinto leti ngoba intombatana yakhe umntwana ibeleke igama ibeleke matshe ithi bantwana yena udobha libumba akhe inkomo akhetha impondo akhetha imoto akhetha gulumba dumise tona. Mwesifazane lo njani lo mntwana lo dumisa timoto. Ngibe nale ngcinama le njalo ke angitsheli umuntu. Athi ke lo thisha mayibhobosa ke lendzaba lapho seyibhobosekile sisesikolweni. Zanele ufike esikoleni sethu ngo-2021 esuka eThubalethu Primary School. Kanti ke ngaphambi kokuba Zanele afike Zanele bengivele ngimazi sisuka eklehleni sonke sikhulele eklehleni ingane ekhulele phambi kwami bengiyazi. Kanti ngenhlanhla ngizothola umsebenzi ngiwutholele lapho esihlala khona noma wakhe. Ufike ke esikoleni ngo-2021 ezokwenza ugrade 8. Ufika nje udaba lwakhe sengiyalwazi umemsikhakhane ubeseke wangibuza ukuthi ngiyayazini ingane okuthiwa Zanele Mathenjwana ngoba iyaveza ukuthi isuka eklehleni. Ngiyamtshela ke ukuthi ngiyayazi ingane. Usuyangixoxela ke ukuthi ingane inesimo esithile ebhekene naso. Ingane ifunda esikoleni sabo kodwa into abayitholile ukuthi ingane inobulili obubili. Ngase ngithola ke ukuthi njengoba esazi umemsikhakhane ake ngizame ukuthi ngike ngibonane noma Zanele ngomuntu engimaziyo. Ngazama ke ukuthi ngibonane noma Zanele. Zanele wangichazela ke ukuthi yebo ingane kumanje ibhekene nesimo sokuthi ibe nobulili obubili. Sase simchushisa ke Zanele ukuthi akazame ukuthi njengoba ingane isifika ehigh school akalibike udaba ukuthi shomkhulu alwazi kube lula nokuthi ke sikwazi ukuthi sikhulume nezingane. Nangempela ke ukwenzile Zanele wahamba wabika kumphathi. Umphathi wayesesibiza ke njengothisha wasibikela ukuthi kunengane la enesimo sokuthi ubulili obubili intombazana kodwa njengamanje isinjani singenelelo ubulili besilisa. Sazama ke uthisha omkhulu wasebiza ingane eyibiza uzoyitshela ukuthi kunengane enesimo la ingane intombazana kodwa kuyimanje isiveza ubulili besilisa ingumfana kahle enzela ukuthi ingane zingayicwasa esikoleni. Ngempela ke kubenzima khona eqaleni ngoba i-high school yethu ithelelwa ngama-primary amathathu okuyithubalethu imaphindela kanye nemunywana. Lezi kade isuka nazo ingane ethubalethu kwakulula ukuthi zi-understand kodwa lezi eyisuka kwamanye ama-primary ziqale zangasiqonda isimo sikaZanele zaba nayo ukuthi zimcwase kodwa ke kancane kwasho ukuthi nazo ziyajwayela ngoba into kade siyenza singothisha sonke sabambisana sathi somvikela Zanele ngayo yonke indlela. Kwasho ukuthi mina Zanele kubelula ukuthi athululele kimi yonke into ngoba nguthisha wakhe kodwa futhi siyazana emakhaya yebo. Bekulula ke ukuthi noma ngabe kuthiwa unayiphi inkinga ezimina ezongitshela njengothisha ezongitshela futhi njengosisi wakhe ukuthi sisi nginale nankinga. Yebo khona inkinga kaZanele inzima ibhlungu into engajwayelekile noma uthi uyazama ukuyijwayela akwenzeki kodwa siyazama ke ukuthi singayivezi phambi kwakhe ukuthi lento ibhlungu kangakanani. Noma kwesinye isikhathi uyufikelwe na usizi kodwa kusuke kubiza ukuthi siqine sime isibindi ukuze nayo ingane iqine ime isibindi. Engikuthandile ke ngoZanele uyingane enesibindi ingane ezethembayo ngoba noma isimo sakhe sinje akakhombisi ukuthi
indlela axoxa ngayo maxoxa ngesimo sakhe kuze kuzwe wena ubuhlungu kunoZanele. uZanele ukutshela yonke into kangangoba uZanele uzafise ngisho ukuthi ekukhombise lento akhuluma ngayo kube ukuthi phela ingane ugcine ungafuni nawe ukuthi ikhombise umzimba wayo ube nendlela nje ukuyiduduza athi hayi lento ishoyo ngiyayizwa lento isho futhi ngiyayibona nangamehlo engqondo asikho isidingo sokuthi ungaze ungikhombise yona. Sithisha bakusho banesi ukuthi asebenta ngemuntu wesilisa. Kejana ke ngqondweni yami kwavaleka kwathi nci noma nanyalo ngisavalekile. Ukuthi ngentanjani ngaye ngiphuma ngibheka phi ngaye ngimiyise esibhedlela ngitofika esibhedlela ngithi unani. Athi nathi sinale yonkinga nje kuphela la sikolweni. Phela nje besifuna ngimade ukuthi wena uyayati. Ngisho ukuthi ngiyayati. Kejana bengingafiki ukuthi emcondweni wami iliqiniso. Kejana ke manje sengiyakholelwa ukuthi liqiniso. Ngani na mbuke impahla latigqokile sengathi tithungelwe yena. Ngendlela la satigqokile le uniform la ithengelwe umhloli. Kuyakhombisa lesimo labasisho ukuthi singiso. Ngoba bufana ungibumfana nje awumbuti. Ukuthi ungumfana lo muntu. Mongamthi wena nje ngoba agqoke kanje mongathi intombatana bangakuphikisa amanga lahlada ukuthi unemanga. Ngumfana lo. Shothi vele ngiso leso simo. Hlale mntanami qondo ke lapho ngiyagaya ngiyabeka uhlala ke lapho uyagula gula athi mama kubhlungu ahamba qhude ngimumikise mobile bamnike amaphilisi ngibuye kube ngconywana aphinze futhi bengconywana nje malanga aphinza agule athi maki lento lengigulisa kunendo lehamba kola esinyeni sami iyahamba lento ngithi iyahamba ngijani moyiva wena ihambisa uthe make ngiyayiva lento isiqinisi kancane ngufike ukuthi nyaka ngibathe ke jana ngiyaphatha angiva lutho awuva lutho yebo yini kani lento ngoba isibhedlela ngiyaya ke jana batholi lutho yebo ke ngoba phela akusike ngwavuma ngina X-ray akunani use clinic nje ababoni lutho usiqhubeke njalo uyahamba emalanga yami phenze futhi aqhubeke agule ngemise endumo qhubeka agule ngemise endumo yacabanga endumo ngambuyisela ka5 usithi endumo kwe6 bangakhela incwathi kuthi hayi anginaye engwavuma ngahamba naye engwavuma lapho ke lendo beathi iyamnyakada iqalile uthi temake awuvela seyiqalile yenta emadlala seyitigala la emakhwapheni emathanga so nelidlala yebo kubuhlungu yini akubuhlungu ukhona ina ulimele khona awungilimalanga nzawo kuthi phela ngabe nginaleli dlala ngilimele angilimalanga sine sathi ukuthi lidlala liba nendumo nesilonzi bese kuyadumba ke kuba naloko lokuvela kokubuhlungu athi mama akubuhlungu lento angilimalanga nzawo ayi abangentela incwathi ke ngiyengwavuma afike engwavuma bamlaphe labamlapha ngako bampopole bangitshela isimo ukuthi simo salomntwana sidinga ukuthi ahambe ayenkosi Albert ayocilwa ngakhona yebo ngibuye naye babe umntwana bangakhele idate ukuthi ngibhukha usuku engwavuma bangakhele idate ukuthi ngololu suku lolu ngibuye ngenaye enkosi Albert impela sibuyele ngalolu suku bebasinikete lona engwavuma sifike engwavuma basakhele incwathi siphume ebusuku ngobu11 sihambe sifike ngwelezane sehle ngabo3 sihlale kuze kuthi nga5 bathi labaye esilungwini sisuke lapho siphume sigibele ngoba engwelezane babita ukuthi labaye esilungwini basuke basho labaye eThekwini siphume engwelezane sigibele seThekwini mangifike eThekwini sibanike incwathi lebekade basinike yona engwavuma leshoko ngesimo sakhe ukuthi babhalisho sebebabhalile bona ukuthi batholani shothi bampopoleke bampopola ngako bangitshele vele
total eThekwini ke kuthi lo muntu lo mntanami uzitaleke ngokwesifazane kejana yena uyindoda letindo letimila la umila tindo temuntu lomduno ukusho ukuthi uphuma emasenze emasenze aphuma enzaweni lengasilo ngoba utaleke ngokwesifazane usifazane yena konke kwakhe kusifazane kungako sabumila letindo leti ngemasenze lalamela wona manje kuyadzinga ukuthi sidokwakhela losuku sibuye ayetiyeti ayekohlinzwa sijike mntanami sibuye kuleyo nyanga bamakhele losuku enyangeni letako kuthi kumele ayohlinza so kuyaqala kuyavuvuka lapho ngathi bekukhula ngelilanga ngoba bekudumba kuqhubeka ngelinamhlo khanza kuncane sasitokhanza ngaka kusasakhanza ngaka so kuyaqhubeka so kuyavuvuka manje so hamba ke lapho anyenkele ngoba kusesinzaweni lekabi la so hamba nyenkele sokumlimata umlente mabafika bangitshela ukuthi manje lo mntwana lona kumele ahlinzwe sikhuphule lokho ngoba indawo yako asinayo entansi uyintombatana sitakuhlinza sikukhuphule simbekela uyavuma yini wena ukuthi ahlinzwe noma awuvumi qale ngithamanini ngihambe ngothandaza ndobuya nginiphendule ngihambe ngiphume eAlbert ngiphumele ngalati emotini hambe ngehle ngegedeni khona lekuneligumbi khona ngapha esandleni sesikudla kunetimoto tipakile ngifike ngiguqe mntana make kusemendi ngento nje ngithandaze qhetse kuthandaza ngibuye bangilinzile bonesi ngekhathi bangilinzile bodokotela ngekhathi ngibuye ngithi Nkosi sengivumile angivume ahlinzwe umntwana ngoba ngidawala naye kufa lokumphethe angikwathi kuthi kugcinwa kuyini ndokwala naye ngijike naye ngifike ekhaya ngimthini ngibuye mangibuya ngisho ngithi dokotela nurse ngoba bodokotela esinabo bakhuluma ngesingisi nurse mtshele dokotela kuthi akanginike emabhuku ngisayine ngiyavuma kuthi lo mntwana ahlindwe hayi anginike dokotela ngibhale uyakwathi kubhala yebo ngibhale bathi bhala la ngibhale bhala la ngibhale bhala la ngibhale qedze yebo bathi ke mama hayi ubuyela wedwa ke emuva uyasala uZanele namuhla siyokufonela sikutshele ukuthi simhlinzile uyaphuma ubuyela engwavuma kumele umhlangabede ngithi yebo phume mntanami ngiphumele ngaphandle sokucedzile ngamnesi sengimshila umntanami fike konke fike kutsabuka ngikhale ngaphandle ngimshiye ngibuke titesi phezulu ngithi ngitambone emafastelweni ngambona yena ngimbonile ukuthi ukuliphi likamelo uphezulu esitezi ngapha la ngiyeke uthandaza khona labamfake khona ngimbonile liwadi lakhe ngiyabuka manje ngibuka lapha phezulu ngithithela ukuthi kumba ngathi likhething ngithi isandla mntanami sengihleli ngaphandle lokulinzwa khona emabhasi ngimshiye mfowethu ngibuye mangibuya la khaya angikho bayabona la khaya ukuthi angikho ngiphela ingane bangidudude la khaya hayi mama utophila lawo lo sisi wakhe lo ngekho ke ngaku utophila Zanele ungabe nenkinga njengoba sathole bodokotela mama utophila Zanele angeke afi angabuyi utophila ngithi hayi mntanami utophila hayi bamtreat ke Zanele ngendlela labamtreat ngayo bodokotela afone sebamhlinzile afonele mamkhulu wakhe eThekwini
afonele mamkhulu wakhe mina athi uyangifonela khanze ethi angekho emoyeni. Ngishajile. Azame sisi kungifuna emoyeni, afune bomakhelwane angifonela angitshele ukuthi Zanele bamkhiphile esibhedlela uyabuya. Ubuzama ukuthi kusasa umfune emoyeni utoba sengwavuma umhlangabete. Ngempela ngizame ngimfune ngimthole. Ngimthole vele ukuthi so sengwavuma. Ngivuke la ekseni ngigibele ngengwavuma. Kanze ngwavuma akakwati ukuphakamisa nyawo, akakwati ukuthatha sikhwama, akakwati kuhlala. Umuntu nje lothinga ukuthi uma usukumisa umsukumise eme adonse ke lonyawo athi akaluleki umile nje kanje. Ngizame ke kumjeka sambe mntanami stotobeke sofike egedeni. Kunkulu amuhle qhamuke avanta ngicele kulobhodi. Ngiyacela mfowethu, cela umani ungibeke nako ebus rank. Anginamali, nemali lenele kuthi sigibele sobabili. Angihawukele umfowethu, angithathe awathi ungwakavila kade. Angibeke ebus rank. Ngizame angibambise umfowethu simkhiphe emotini. Ngizame phindze ngimtotobise ngimise etekisini. Khanze etekisini ngembili sekuhleli umuntu. Ngicele ku driver ngiyacela ngintane umuntu logulako lohlinzo akakhona ukuhlala akakhona ukwentani. Ngicela ungicelele kusisi kuthi amane ahlale esitulweni lesingembili kumbe sona sitoba ngcono kunesangemuva ngoba mina ngitongena ngemuva. Angicelele driver ngempela ngimfake ngalena zame na driver sibambisane ngimbeke esitulweni sihambe. Iphume kufike isikhathi iphume itekisi. Ngihambe ngifike endumo. Zame kumjeka. Ngihambe naye. Ngiyofika etimotini ngibone ukuthi sigibela emaveni. Amela ukuthi aze agcwale emaveni akithi ngoba angama-4 afuna nawo imali. Ngeke athwale mina ngedwana ngibuye. Ngekulomunye umuntu lengimatiko une private ipakile lapha ngiyocela. Nkosi yami anginamali mfowethu. Ngiyacela ungithathele nangumntwanakho. Ngathi ngathola imali. Ntokuthi akutokukhokhela le mali. Ungasho ukuthi ngimalini manje uyongibekela ekhaya. Athi ke yena ekhaya kuphi? Ngithi la emfuthululu. Athi yena ugulelwa ngilomntwana. Ngithi mina ngigulelwa ngilomntwana sibuya esibhedlela manje uhlinziwe. Angivele lo bhuti. Athi hayi ngakubita 100 rand. Ngithi bhuti ke jana nalo 100 rand mntanami anginawo. Ngisatohamba ngiyofuna ngusebentele bekhona ngibuya ngitokunika. Ngempela lo bhuti angithathe shem ngibuye naye la khaya. Mangibuya nala khaya ngihambe ngiboleke imali enganga 300 kulomunye sisi labe aphatha imali yesitokofela labe bakade bahlala khona. Anginikete lo sisi. Ngihambe ngozama ukuthenga into leti ngithenga emadithoni. Ngithenga insipho leti nedithoni ngizame ukuthi ngitomgeza ngato. Ngimgeze, ngizame nje bomgeza ngimsule. Msule ngasikhathi lesiningi bathi bangitshelithi angathinzi emanti. Ngibomsula nje ngilithawula leneditholi ngimsule ngalo ngibese ngiyamgeza kumtini. Ngento enjalo ke. Ngempela ngibone mangimbuka emanceba ayaphola. Ngibuka emanceba lamanye aphuma bovu, lamanye akaphumi bovu. Bangakhela idate ukuthi engwavuma ngimbuyisele bayombuka ukuthi simo sakhe semanceba senjani. Kuthi engjala akakapholi ifike idate ukuthi ngibuyisele engwavuma. Ngiphinze sizama mntanami. Soyazama khamba soyazama ke lapho. Kunalomunye umfana wamakhelwane ulimele ebholeni sithi uyadlala ibhola yena waphuka bamnika ligode ngwavuma. Ngiyeke amakhelwane ngiyoboleka lolu godo lokuhamba. Makhelwane ngicela ngingiboleke lugodo lwalomfana wakho lokuhamba lolwasesibhedlela angiboleke makhelwane abuye kasime ngalo.
asime ngalo sengimbuyisele esibhedlela bobuka la letinye titishi diphuma bofu hambe ke ngalolu godo usize ke sofika lapha estation iqhamuka itekisi ke sigibile sibuyile eNgwavuma masifike eNgwavuma ke bamise egunjini lakhe ke labe bamisa khona bomcleaner ke basho ukuthi hey titishi take tinenkinga diphuma bofu ke jana ke bamcleaner ke ngendlela bamcleaner ngayo bona sigcine sibuye bathi hayi titati phumele ngibude ke mina manje lokhu ke kuyokhishwa yini bathi mama kuthi phumela nje kuthi phumele nje kuthi phumele ngithi wo ngibuya aseyakhona ke lapho kutentela athi ke yena maka ume ke ngizame ngeke ngitigeze ngiyasengiyakhona kubamba lengakhona kona kugoba ngizame ngithi umageza ngimbekele emanti phezulu kuthi asheshe afikele emantini angafili ayofika phansi endishini ngibekele indothi indishi ayithole phezulu azame ukutigeza hayi ngibone ukuthi hayi simo sesiba right gcina hayi soyakhona kutigeza nakhona kutigeza hambe ngiyobika manje esikolweni kuthi ubuyile kubuya bothisha kejana akakhona ukwenta lutho akakhona ukuhamba sigaba lesithe akakhona vele ngoba sigaba uwela nemfula litulu linile angiboni ukuthi uyohamba phi angathi ukuthi uyohamba kanjani bathi bothisha ngitsike mina ngiyacela awukhona umsebenzi ningamlahle nimnike wona awende ekhaya ava entalethini ukuthi isikolo ngoba uyabambeleleka bathi mama hayi sitomlinza abanginiketa kunaligunya ngoba nasesikolweni bengiafetheka ukuthi esikolweni bayamshiya ngize ngithi angiyeke kubatshela banginike letincwadi kumbe letincwadi ditawukhona ukuthi uma tifunza athi umabuyela kube ngikhona la kwentako esikolweni bangitshele bothisha hayi make ungabe nenkinga umntwana simele sitawubuya sibe naye sihlale naye phansi sichubeke naye lapho etifundweni tethu la sigcine khona naye ngibuye hayi sihlale naye abe right kukhosteke ukuthi Albert ke njalo ngenyanga solo kusukela ahlindwa wakhosta ukuthi enyangeni letako ngiyabuyela naye baphindze bangakhela idate futhi lenyanga letako ngiyabuyela naye kusukela ke ngaqala ke lapho kusukela 2019 ngaqala naye kunguFebruary ngihamba sibhedlela inyanga nenyanga till now 24 solo ngihamba naye Albert sibhedlela kejana ke manje angisahambi naye sonke isikhathi sizathu bengisebenze emaplazini ngihole mntanami 300 nami gibela uhamba uhle endleleni angikwathi nokuthi ubuya nini noma kudla kwesibhedlela kuyakusuthisa angikwathi lo 100 rand lo umongele ukuthi uma ungasuthi ukhona ukuthi ngasingwa udle ngoba ngikwathi uthi ubuya nini lo 300 ngibengivele ngunike yena yedwa ngisale mina ngiphindze ngibuyele ngo70 ndothola lo munye lo 300 sibuye sithenge kudla masithenga kudla ngimele ukuthi lokho kudla kuphele lokudla kwegrand ngiholela yena ngiholela lo lomelamako holela abantwana lababili ngeta ukuthi kudla akusifikise kupheleni kwenyanga ngiholela ngisabuzama ukuthi uma kuphela ngithole ukuthi senginayo imali yemaplaza ngikhona ephindze ngithenga 25 ukuze kufike lusuku lwegrand siphindze sihole bekhona siphindze sithenga kudla qhubeke Albert naye sithi ngiqhubekile Albert banginika incwadi Albert bathi Albert angiyodinike ama social worker ngahamba ngonike ama social worker ema-social worker 2019 banginika ngo-2020 incwadi bathi angiyonike ama-social worker ngafika ema-social worker asendumo ngawanika incwadi angitshela ukuthi hayi mama ayifunde incwadi bathi hayi mama sitofika ukuphi nendumo ngathi mina endumo uma ufika ebranchini kunemgwaco lo lapho esandleni sesinxele uma ubheke endumo
into ufike ningene ngawo nitothola lidamu ngapha esandleni sesikudla mase ningene ngawo nihambe ufike uphinze wehle kuleli damu mobuka embili kunemakhaya kunesikolo lesibhale ukuthi Thuba Lethu manifika kuleso sikolo lesibhale ukuthi Thuba Lethu nibude ukuthi kunesitolo lokuthi ubhale ukuthi Ache manifika kuleso sitolo lenibhale ukuthi Ache nibude kalamathenjwa lokuhlala logane kaSibiya ngimngedwa lapha ngehla kweAche batonkhomba ngitshela ema social worker njalo asengwavu walinze 2020 ngaleso sikhathi aphele 2020 solo ngihamba sibhedlela ngima social worker afika ngiluleka ngetiluleko la ngiluleka ngawo ngesimo ngiphume ngiqhuba umntanami sigibele sibuye phinze kufikela usuku ukuthi futhi ngiyagibela njalo nje mina umntanami bengisebenza kuboleka nanamuhla ngisele netikwenete lengisazama ukuthi ibhadala labe ngitiboleka waqina labantu abankulunkulu bathi asisakutaliseli le mali ngoba siyathi ukuthi sikutalisela ngalendlela lo sibekela ngayo simo semntana wakho ukuthi uyagula sitayitalisa le mali sithi ithathe kuphi uma usibuyisele yona leyo lo ithathile kungcono ngathi ngiyabonga kona lokho ngoba labanye abanalo lo vele ukuthi ngibuyisele yona leyo mali yamathithe nje iyatala kumele uyibuyise inaleyo nsalo yakhe ngibeketele ngihlale ngixolisa ukuphazamisa ukhona umuntu omkoleta njengamanje ukhona umuntu engimgwenetako 600 akekho umuntu omkoleta akekho ngizoshiya ngokhokhile lo 600 ngiyabonga ngayithatha yathi 3 ngaphinze ngabuyela yathi 3 yaphinze yabuyela yathi 3 yaphinze yabuyela yathi 3 yathi 1.2 ngazama ke solo ngiyazama ke usuyozama uze uyiqethe kungako nje sokusele lo 600 no ngizokho kumele ngishiye ngokhokhile kumele ngizame ukushiya ngokhokhile okay angazi noma ukukhuluma konke noma ngizwa ngathi kusekuningi obufisa ukukhuluma uma ubuyela umndeni ngalenkinga osubhekene nayo ukuthola ukuthi ingane izaleke yakabili uthini emva kokuthi kade ufihlile ungena siqiniseko sokuthi kwenzakalani mase beqinisekisa odokotela ukuthi hayi ngempela ikhona inkinga ubikela yena umndeni ngawubekela ngabukela lo mfowethu lele nginaye manje ngabikela nathathe wethu lele nginaye manje ngabatshela ukuthi simo salomntwana ngithole ukuthi sisi umuntu wesilisa yebhuti ngithole umntwana bathi umuntu wesilisa kejana ngimtele ngikwentombadana wathi bhuti uthini ngathi bathide esibhedlela Zanele umuntu wesilisa umtimba wakhe wonke ingadi yakhe yonke kejana uyintombadana ngimdala phambi kwakho waphinzwa wabuto wathi kukhulunywa bonesi noma kukhulunywa ngidokotela ngathi kukhulunywa ngidokotela ngesingisi nesi atshele mina ngesizulu akukakhulunywa nginesi kukhulunywa ngidokotela ukhala ngesimo esingesihle la ekhaya isimo sihle uke wahamba ukuthi uyobikela abantu abanjengamakhansela mhlambe abangabaholi lapha okhona nanokuthi mhlawumbe ubabikela ukuthi unenkinga engane kumele ihambe isibhedlela nezindaba zemali awunayo uke wakwazi ukuthi uhambe uyobikela ikhansela into enjengalezo ikhansela ngaya kulo ngiyobika usizi lwami lokuhlala ukuthi anginandlu ngihlala nalabantwana nje indlu lenginayo ngiyifulele ngeliseyini ngiyocela ukuthi ngicela angiside ukuthi kumbe yena unalo nilusito langahle angiwete khona ukuthi angangisida angakhele indlu
noma angisite anginikede umsebenzi noma kamaspara ngisebenze ngitokhona kuthi ngakhe noma ke ngikhone ukwati ukuthi ngicupha tamatisi noma ngicupha lawo mahlabishi ngihamba ngiyathengisa endleleni ngitolala nginaye loyo 20 rand ngivuke ngakusasa ngiphinze ngothengisa bengiyele lucelo lolunjalo ekhanseleni ukuthi ngiyocela ukuthi amane angakhele indlu noma ke uma khona kunginiketa emathuba emsebenzi amane anginikete emathuba emsebenzi la endumo lengitokhona khona kuphinzela ngiyolala kubantu abami njengemsebenzi okubutha emaphepha kamaspara bengibukete lowo msebenzi bengiyele lolo sithi ukuthi kunendlela kumbe yena la ngahlangwethe anginikete yona ngafika ngempela kuye wangibuta ukuthi ngichamukapi ngathi chaza simo ukuthi ngichamuka emfuthululu ngisuka kaSibiya kejana sibongo sami wakamathenjwa ngachamuka ngokutalwa emanyiseni eveni lasekhlehlela lana ngeda ngokugana indoza kejana indoza yami ayisebenzi siyazama ukuthi iphilisa wangibuta ukuthi nitiphilisa ngani ngathi sizama ukuthi iphilisa ngokudoba bofishi njengoba manje umfula ushile akukho lesikwentako sizama ukuthi iphilisa yena uphuma yoheshela abantu umena mina ngiphume ngeplazini ngokukhapelepele sibuya sibonane mase sibuyako kubuye yena qala ndomkhanza aphekile ekhaya kubuya mina eqala nami ngitongikhanza ngiphekile ekhaya kulo msebenzi wakhe lasuke akuwo wathi imeya wo uke wayani ngofuna umsebenzi nsimne uyile eliphongolo wayofuna umsebenzi wehluleka wekugawula umoba unesifuba waba ne-TB kanti futhi unekufa lolokusiphethe kwethu sonke lokusidlisa emaphilisi kwe-HIV lesekhona udla lawo maphilisi kumbe ngiso leso simo lesimente wakhandleka waze wehluleka ukhona ngihlala naye ekhaya siphila ngemali yetimfishi noma siphile ngemali yegrant noma siphile ngemali yeplus ngikona lesiphila ngako meya ngichazela ilikhansela wathi wonke uthumela abantu kwafika labo bantu ke babhalisa bafuna certificate debantu abami bahamba for good bathi babethunywa bani bathi bona bathunyela ikhansela bathi alite kutobuka la khaya mina ngifikile kulo ngatocela lusito ukuthi ngifuna kwakhelwa ngavuma ngathi ngifikile vele kulo ngatocela ukuthi ngicela amane angakhele indlu noma ke anginike umsebenzi kumbe kamaspara la ngahlangicelele khona kumbe ngibuthe emaphepha ngitokwati ukuthi ngivuke ekseni ngihambe manje ngohlala emgwaqweni ngithengise tamatisi ngithengise lelo hlabishi mangilichuphe lapha eplazini akunetha la endlini nenza njani la ndlini kuyanetha mntanami siye sibuke la kunganethi khona sibuthanise sithathe lamabhuku ngoba sengilwa nemabhuku neuniform yabo yesikolwa kuthi kusasa mina ngitosala ngineka timpahla letilandlini kejana lokwesikolwa mangubeke la ngingashayi khona lelo thonsi kuphephile bavuke bathathe labo bobhake babo bathathe leyo uniform yabo la kome khona lokunye lokumanti ngitosala mina ngikhipha ngineke imali kusile makumanti njalo endlini kuze endlini la sihlala khona kube neliphunga kunukiswe yini ngenzaba yebumati ikhansela belibathumene labantu lapha labathuma 2021 okay labathuma 2021 okay so bufisa sikusize ngani ngoba silapha nje size ngendaba kaZanele wakhala nangongabe bikho komuzi ngendlela right hey bantu abami yini obufisa ukusizakala ngayo lusito lunengimi tikhalo tami uNkulunkulu atiyophela kini lusito lami bantu babami ngihluphekile ngifuna ningakhele indlu cela nje lusito lokuthi uhulumende angakhele indlu
kuphinze futhi angiside ngalomntanami letinvo la tentako teskola la tudwebako kube netinvo la sitakala khona ukuthi likusasa lakhe lalifunako yena lichakaze ngoba uyabonakala ukuthi yena ufisile ukuthi angiside ngelikusasa lakhe kejana ngokuthi asinalutho asinani uyafisa kudweba uyafisa kuphumela ebaleni ukuthi yena umuntu lo wenta lokho kejana kude lesingakubeka khona sikwadi ukuthi ubonakale esiveni ukuthi uyadweba udweba lokhu unelikhono lokudweba impahla unelikhono lokukhipha umuntu unelikhono lokukhipha indlu unelikhono lokukhipha ibridge unelikhono lokwenta stairs akukho labakubona khona lokho bengifuna lusito ukuthi ngiyacela ukuthi kumbe ngaba nelusito ukuthi abe nelikhono lokuthi angavela kubantu ukuthi lolo sito lwakhe atoze akhone nami ukuthi maphila aphilise mina nokuthi ke futhi ngicela lusito lokuthi ngiyacela ukuthi kumbe ekugcineni kumbe mase bangakhele indlu banginike umsebenzi lengadle ngumsebenzi ngibuye ekhaya ngoba kwabona lala nginabo lokulaba yena nalaba ulama yena nebazukulu lababili mama wabo usegoli usebenta kumuntu emakhishini akenti lutho uhola imali lencane lengeke isisite ngalutho lokuthi naye make ngibulawa ngumcondo make ngihlele ekhaya sihluphekile mangihleli make sidokwenta njani angihambe ngokolobhela abantu uze make na utokhona kusitakala utolala udlile ngithi nami noma ngikhipha loyo 500 umane kuleyo nyanga mangede ngikuphe lo 1000 ukhone ekhaya wenda abangipha ke loyo 1000 ngizama ngakhanadi titini lentibonako bengifika ngithenga masaka bengu5 lo 1000 ngibhake lamasaka la ngi5 lo 500 siwudle la khaya ngizame stentele siboleka imshini ngithi kude lokungahlula umuntu anemcondo ngeke ngiyengibone ukuthi titini batenta nje le titini bengitentela nalo babe walakhaya ngithi babe asitentele lendvo mina bengibona ukuthi bakwenta njani kangithi bengihlala babhaka titini ngibona ukuthi bakwenta njani saqala sadaka tokucala nathi sabona hayi kuyenteka letinye taphushuka tasihlula sayibamba ukuthi hayi kumele sifake emabhara lamangaka sitoze sibambe le titini asifake 3 wemabhara esakeni linye titoze tiqine le titini ngempela ke siyakwenta ke pasichubekele phambili. Okay, kunendoda ekuthiwa umphikeleli umfokagasa ihlala phesheya ifake u10,000 ukuthi kuthengwe itini la eKhaza uqalisa ukwakhiwa kwendlu. Ngesikhathi sikhipha i-episode kaZanele abantu abaningi bafaka imali, so imali esinayo imali u25,000 yokuthi uqalise kwakhiwa indlu la ekhaya. Sithi ngoba sihamba nekhansela kunabantu asebefonelwe abazokwazi ukuthi abantu abazokwazi ukuthi belekelele la ekhaya ukuze kukhandwe indlu la ekhaya. So ngizobatshela abantu ukuthi umuntu okugcina ngemsizayo kanje. Ngoba izinto enjengalezi mina ziyangihlukumeza ngikwazi ukuphila nazo. Eish, mntana. Inkosi iyati ngawe nami. Inkosi ibonile. Ngibukele kuqala. Mina ngingabonanga. Bengitibuta. Ngitiphendula ngathi Nkosi. Bengikhala ongemalanga. Anginako ukuphumula. Ngithi Nkosi. Anginababe. Anginamake. Nebafowethu abasebenzi. Munye lo sebenta eGoli unelikhaya lakhe. Ngeke akhone ukusibalansisa. Lento lengivelele ubone ngani mina Nkosi ukuthi ngifanele. Ngoba anginabadali lengitabatshela nala uthi makuthi ongisita nababa uthi ongisita
kumbe ke ngoba baba wami unezinkomo kumbathengisele leyo ngomo angisita kunike leyo mali yokugibela anginaye namhla. Hayi kuzophela wonke. Wakubuka uNkulunkulu ukuthi umfanele ngani mina ngoba anginalutho. Wangibuka uNkulunkulu wathi lamandla langaka ngewathathaphi. Kujana ngigcine ngivumile. Bengikhala busuku nemini namuhla ngithi Nkosi ngiphe emandla uNkulunkulu wami ngiphe. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uphendulile ngoba sihamba nekhansela okuningi sokunikela kulona. Umthwalo ngibona kulona mina ngiyahlupha ke mina ngiyafona mina. Ngizomfonela ngimhlupha angizukumiyeka manje ukuthi futhi akalibamba ucingo ngizogibela ngize khona la ukuthi ifungo nezethembiso azozenza namhlanje kube kuyikuthi ziyafezeka. Ngeke batokwenze njani. Sithi ke na besinombono la usisi uthi uyahlangana ukuthi bake bamthinta nami kuyafika la kutheni sike saxoxa nalamatsha ukuthi ngeke yini kwakubi nenhlizweni zenu ukuthi sifunele ulala lolusha olokwakha leluhlaka olokwakha noma ngabe incane kangakanani kodwa engeke imhlukumeze undodana ukhona ungekho nodade wethu ekhona engekho kodwa esizothi thina nje ngoba ukhona naye ukhona vele uzobehleli kuwo lo muzi noma ngabe uhlala la noma uhlala la kodwa sekudepend ukuthi kuphela kubona kukuhle khona emehlweni akhe kodwa sibe sazi ukuthi undodana usafe uhleli ngalendlela ukuthi nomama kwemgculisa engekho ekhona mangithi ekhona engekho ekhona ngisho ba namhla siyahamba ukuhlanga nomuntu uthi ngimgcine ngesonto elipheli uthi ezobathi ayihambile sebuyele kwabadzala kodwa ke bese sithi ke iplan isho ukuthi ke kufanele ngabe ke kwahamba saplana sakubuka ngeselijulile ukuthi sengathi abesithola indawo erathi abayokhululeka nje kuze kube phakathi ikhaya ke lifana nezulu noma ngaze ngibe sezulwini ingakho noma ngakufica uhamba kancane nje la kwakho akekho umuntu angakujezisa kukwakho ukuthi ke uwakhele nabo makhelana bazothi wenzani lo kodwa nje ikhaya liyinto kuyinsila yakho kuyikho konke but sikubukela ukuthi ke uma kukuhle emehlweni sengathi ungacishe kuhambe kufike lapho why ngisho since befikile la kulokho abacoshile sixoxe nabaka build it izolo sizophinda hlanza ukukhuluma nabo kusasa kungenzeka sithi siyothenga usimende ubuild asiphi izivalo kungenzeka sisothenga usimende ubuild asineza ama blocks ngezisibonelo so ke kusitshela ukuthi ke indlu ingaqala noma yini kodwa kufuneka sijahe singazange sibuke ukuthi la sibeka khona kukhulula nomoya wakho ukhona ungekho nosisi ekhona engekho ngoba la niyazi ukuthi ulala nalithola kanjani dadewethu but ke okungeyona inkinga ngoba nisekhona niyaphila nisekhona mhlawumbe kuyamanage ngoba nina nikhona manje ngasekho kungenzeka kungasamanageki ngalendlela le efana nale esimeni sakhe ke lesaphila kuso namhlanje ayikho into ebhlungu nje wasothi hey uma usho kanje nequkule lendlu yakho uhambe nayo angithi nendulo ngezobathi ayisekho uma lekade ninikeze igunya lokuthi ningahlala la Khansela siyabonga ukuthi nawe ufike lapho bengxenye yethu usithembisani ke khansela kuloko osekukhona umuntu akathatha ithulo kusho ukuthi cha njengoba umuntu alutholile udaba nanokuthi futhi umuntu udaba uluthole sengoluthola ngawe nangomeya through social media umuntu ufisa ukubonga lokho nje okokuqala ngoba umama sijwayelene kakhulu kodwa bengakaze ayibhoboke le ndaba ayixoxe bengazi nje ngosizi lwempilo ukuthi nje anginandlu angisebenzi njalo but ke bekuyi program ke yami ukuthi ma
kulolu hlelo lama EPWP siyokwazi ukuthi bese kushintsha shintshwana. So ngikholwa ukuthi umuntu ethathe kuleso sinqumo kokuqanje ngizoqinisekisa ukuthi umama uyocosha umsebenzi ngokuhlelo kamasipala ngohlelo le-EPWP. Siyabonga kakhulu. Uyibophezele wathi angakwazi ukusuka la ayosebenza lapha edolobheni la kucleanwa khona. Ngikholwa ukuthi nomhlonishwa umeya ubaba uncanana ezethume ihhovisi lakhe wayebuke ngendlela umlayezo wafika ngayo. So ngikholwa ukuthi i-support yalokho iyokwenzeka ukuthi akwazi ukucosha kuba ethi uhamba njalo every month e-Albert esibhedlela. So nje uyadinga ayithola i-support efana naleyo. So soqinisekisa ukuthi kuyenzeka lokho. Ngapha ngasekwakheni mhlambe nawe professor usucishe ukubonile into engiyenzile ngithanga ngiqinisekisa ukuthi ngiyabathinta abafana nabantu abafana no-Build It la engithenga benginamahloni ka-Build It ngilezinto ezo5 impela ngibalulile lokho nakhona kubantu lapha esakhela abantu sibambisene no-Build It ngizenza nje mina njengokhansela no-Build It but benginamahloni ukuthi kubo bonke abaxakekile la endaweni ukuthi sengahlale njalo ngiye kwa-Build It naye ngiyazi bazama ukuyiqhandela ibhizinisi lela akayena uhulumeni. So nje kodwa lokho abade bekwenza njengo-Build It bekuyinto enkulu indima ade beyidlala ukuqiba ihlazo labantu bakithi abampisholo. Kodwa-ke ngithe ma kuvela nawe uqobo ngase ngithi asemthinte ngoba ngiyazi ukuthi akazi ukungena kangakho. Kodwa-ke umthinto kwami ngimzwile ukuthi semaxhumana nawe naye ngamuzwa ukuthi upositive. So ngicabanga ukuthi siyokwazi ukubambisana ukuthola nabanye abangasebenzeka. Ngenhlanhla nala esikole kuzobe kwakhiwa isikole esade afunda kuso kunenkampani ecosha ithuba lokwenza umsebenzi. Mina wami umsebenzi ngizobe ngicoordinator nje ukuthi obani abangalekelela ukuze sisuse ihlazo ngoba kuyihlazo lo kuhulumeni wakithi nasemphakathini nje bayebethe umuntu akalahlwa. So ngakho-ke awukho umgqomo kulahla umuntu esaphila ukuqinisekisa ukuthi uma bethi umuntu uyintandane kusekhona abantu suke sisakhuluma into engekho ake ayikho intandane abantu basekhona besisaphila sinje. Ngakho sokuqinisekisa ukuthi siyalekelela ngakho ngosemandleni. Kimi nje yami role is to coordinate uqinisekisa ukuthi siyabathola abantu abangalekelela. Cishe nayizolo uzwile ngikhuluma namasotsha. Amasotsha nawo akangilekelela ku-16 salekelela bona beza ne-power salethe material bathatha babakha bakhela lo muntu wayekade edinga indlu. Nala ngizobe ngizama ngakho konke ngoba abanye sothi uma siveza ithuba elifana naleli omakhe babona sengathi bathola ithuba lokuthi bangakhanda imali kanti abanalutho esandleni. But siyoqinisekisa ukucoordinator kulawo masayidi ukubuka abantu abasamaria omsamaria olungileyo aqinisekisa ukuthi uyaluqonda usizi esibhekane nalo nomndeni wamathesha. Siyacela nabantu emakhaya besilekelele ekuthenini lendlu yakhe sifuna ukuyakha nje impela sifuna imela ekhaya lendlu le. Okunye sekuyolandela ngemuva ngoba manje inkinga enkulu ukuthi kunemvula la ekhaya kuyathiwa kuba nzima kakhulu uma kunemvula. Sithi obade kunane imvula ezinkulu nje yaw ingicabangise kakhulu lento because uZanele wayengitshelile ukuthi makuyikuthi la ekhaya liyani izulu niyenibuthelana endaweni eyodwa. Sibuthelana ndawonye kulokwendlu lokwanako kushaya emathonsi lambalwa khanza sibeketele ngetindishi tegezela. Ngoba manje ngithema ngifona hlahle bengifuna ukufika ey'nsukwini ey'dlula wathi kuney'khukhula la. Belina ngempela belinemoya. Ngicabange kakhulu nje mothi kuney'khukhula ukuthi shuthi kunzima ngempela-ke la ekhaya. Belinemoya bengingaboni futhi kuyokusa kulendlu ngendlela beyenteka ngayo kwejana ngaNkulunkulu kwazi naku nanamhla ayithiliki. Ejana yona uyayibona ukuthi ayikho. Uyakholelwa nokuthi uZanele uyisibusiso? Sengikholelwe mntanami ukuthi usibusiso. Ngoba mina ngisho ukuthi akusiso sibusiso kejana usibusiso lesivele eNkulunkulu lesivele siyimfihlakalo sanginika bumatima. Ngoba bekufihlakele ukuthi usibusiso kimi kejana mina ngithole bumatima. Ngikholelwa namuhla ngoba sengibona ukuthi senginemuntu labangilekelelako ngaZanele sengikhona ngikholwa ukuthi usibusiso uNkulunkulu wakuveta akwadi
njengoba mina bengingadi kuthi ngibuta ukuthi wamveta uNkulunkulu wathi mina ngiyokukhona yini. Kejana ngiyakubona ukuthi uNkulunkulu ukuvete akwadi yena mane mina ngangadi. Ngaba uNkulunkulu namacebo akhe wenza izinto ngendlela esingayiqondi ngoba kahle mina ngangithi le mali efakwa abantu ngizoyisenda la ekhaya ukuthi kungalalwa kungadliwe mhlawumbe for lezo inyangana. Kodwa manje le ndoda leyavele yangitshela yathi mfowethu anginawo amandla theni. Isifiso sami ukuthi noma ngabe ke iyahluleka indlu ukuqhubeka kodwa lo 10,000 ngicela uhambe uyothenga izindlu uyothenga izitini ukuze kuzokhulunywa ukuthi kube nento okuqalelwa phekwayo. And ikhansela likhona selikwenzile ngoba ngihamba nalo since izolo nje belifona lixhuma nabantu base build it ukuze kulokho okuncane sinakho kulekelela lephe kwakho. Naye uyakhala kodwa ngicathi uzoyikhalela yena ngesingayi. Uthi useguqe kakhulu khona lapha build it. Uthi isingaphezulu kwesithupha imizi ayakha ahamba yoguqa khona lapha build it. Uthi ugcine sesaba naye ukugoqa. Ingakho ethe manje uzophusha mina phambili ukuthi khambe kuyogoqa mina. Angimkhulumeli kodwa naye emela iphendulele. Ngizombuza ezinye izinto ezinjengakho lezo ukuthi kade usizi libekwa la ekhaya. Why manje kumele kuze kusuka umuntu eThekwini kuyikhani kusukunywa. Yize naye ngimbuzile ngaphandle kwekhamera ukuthi indoda mawunawo amandla ukuthi ushaye incingo njengoba izenza why kumele kuze kufa umuntu. Wathi hayi inkinga sengigoqe kakhulu sengiyasaba nami ngoba kwayena lo muntu akakhulumanga naye wasebuild it. Uthe awuzwe le ndoda ifuna ukuthini. Ngase ngikhuluma naye ngimchazela kwasho ukuthi naye uyasazi story sikazana ngoba sidumile siduma umhlaba wonke. So kubalula uma ukhuluma nomuntu uthi hayi udouble kanje avela sheshe understand ukuthi yini okukhulunywa ngayo. So akhona amanqushana kuzomela kuqala ukuthi kwakhiwe. Asazi kuzohamba kufike September abantu ukuthi futhi bazophinde belula isandla ukuze kukwazi ukuthi lento esiyiqala iqhubeke ibe impumelelo. Yabona njengoba ngisho ngiyafunga ukugcina umuntu okugcina lo engingenelela kanje ngoba mina ngikwazi ukushiya into phakathi nendawo. Angikwazi ukushiya into phakathi nendawo kanti futhi izinto ezinjengalezi mina ziyangihlukumeza. Mina ngikhule ngisokola kakhulu mina. Ngikhule ngisokola kakhulu kangathi ngisho mina kugula umama ongizalayo abangitshele ngoba bayazi ukuthi lapha engikhona ngizohlukumezeka ngendlela eyisimanga. Manje uNkulunkulu ke kwesinye isikhathi wathuma indoda inamalimi. Wathi ayihambe iyoma phambi kwabantu ikhuluma. Wathi uyangazi angikwazi ukukhuluma nginamalimi. Kodwa yena ngoba wenza into ngentando yakhe namuhla ngila ekhaya phansi ejozini. And nginethemba lokuthi lento engizelela mina ke akuhambi mina yonke lento engiyenza ayenziwa yimina. Akekho umuntu wakulomhlaba ongenza izinto ezenziwa yimina. Lento engiyenza inomnikazi wayo. Siyathemba ukuthi oqalile umsebenzi yena ozowuphelelisa. Angazi noma khona ukubonga ongakusho kubantu abafakela imali uZanele ukuze kulekelelwe la ekhaya usugoqa. Kukhona mntanami. Ngiyafisa uNkulunkulu wami bantu abami nonke leningenelele lohlelo lukaZanele ukuthi lani khona ngamunye uNkulunkulu anephe ngisho titalapho kule misebenzi leninawo anephe tibusiso letingetulu kunale leninato ngendlela mine lamuhla lasengitotibona ukuthi ngitolala kahle ngenxa yenu nemathuba leninginika wona okungidududa. Ngiyabonga abantu abamNkulunkulu angibusiseleni kakhulu emhlabeni. Ngiyathi kona ukuthi kunengxenye lesihlalele yokwedlula kulomhlaba. Kejana nisaphila kulomhlaba ngithi uNkulunkulu akanibusise kakhulu bantu abami kuleleni ngentele kona. Ananzisele kakhulu bantu abami lanithathe khona kule misebenzi laniphe yona uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngisela ngisho emagama ekubonga abantu abami angade sengidokwenza kanjani. uNkulunkulu ngiyabonga. Siyabonga kakhulu.